Pozdrav svima, nadam se da ste odlično. Drago mi je da se nalazite na ovoj lekciji danas i danas ćemo da vežbamo. Vežbat ćemo različite stvari koje smo radili u posljednje vrijeme i nešto što smo spominjali isto što sam vam govorio da zapišete više puta. Verujem da ste spremni, tako da možemo odmah da krenemo sa radom. Euro NZD koji trenutno gledamo je najbolja mogućnost da kažemo na većem time frameu, je najbolja mogućnost koja postoji na velikom time frameu. Zašto? Zato što na manjim time frameovima mogu da se otvaraju nove mogućnosti koje će da daju dodatne prilike za trgovanje. Recimo, ukoliko budemo proverili 4 sata time frame ili 3 sata ili slično, moći ćemo da vidimo dodatne stvari koje mogu da poboljšaju celu ovu sliku, iako ona ima dva preliminary supporta. To je dobro zato što šta u pitanju? U pitanju je da se ovdje očekuje uptrend svakako i onda zbog tog očekivanog trenda vrlo verovatno je da će doći do određenih ponovnih akumulacija nešto tako što će da napravi priliku da trgujemo. Recimo faza E, na primjer Krik, pa onda u Kriku još manje slike na 30 minuta. Nije loše pratiti Euro NZD i savjetujem da ga zapišete negde da biste mogli da ovo očekujete u nekom narednom periodu. Sa druge strane, ja sam također i juče govorio na lekciji koju sam imao sa Ultravisionary timom, govorio sam o jednoj trgovini koja je zanimljiva, koju možete da pratite kada bude počela ova nedelja i da razmatrate mogućnosti da li ćete nju da trgujete ili ne u zavisnosti od toga da li vam se dopada rizik te trgovine, da li je deo nekog vašeg specifičnog disciplinskog plana. Pošto se mi nalazimo na Euro NZD i ovo je sada da kažemo, dosta veliki time frame i objasnili smo trenutno dešavanje. Ja bi se najradije sa, mogu reći, velikom znatiželjom vratio na neku od prethodnih godina, kao što to je u ovom slučaju recimo 2019. Kako bismo mogli da vežbamo i što jeste prioritet ove lekcije sada. Sada kada smo se vratili na neku godinu unazad, za nas je ovo sve uživo i mi sada kada gledamo Euro NZD, to je već početak 2019. godine, ali tako, e, zapravo ovaj čart na koji smo se vratili, vidimo da se ovdje odmah nešto zanimljivo dešava. Odmah postoji nešto interesantno o čemu bi mogli da razgovaramo sad i vrlo interesantno da smo prekinuli i baš na takvom nekom mestu kao što u pitanju ponovna akumulacija sa početkom stvaranja ili zapravo sa već završenim četvrtim tipom konsolidacije. Šta je ovdje ono što bi trebali da razmotrimo kada prvi put pogledamo ovu sliku? U pitanju je ova uža slika koja trenutno stoji ispred nas i trebali bi da razmotrimo određene mogućnosti što se nje tiče. Ja kada je pogledam na prvu, nisam siguran da li je u pitanju dobar preliminary support, da li ova dva preliminary supporta su ok ili nisu. Kada pogledam iz ove sad perspektive, deluje da kao da su dva, ali ja mislim da postoji samo jedan preliminary support, pa ćemo onda da proverimo. Kako bi izvršili kompletnu analizu ove trgovine, kako bi ona bila uspešna, potrebno je da budemo detaljni kad su u pitanju fraktali. I evo kada smo došli do 12-časovnog time frame, on nam je pokazao realnost, jel tako? Znači sve vreme ispod 11 sati time frame, da govorim malo sporije kako ne bih zapisivo, jel da? Kada bi gledao ispod 11-časovnog time frame-a, kao što je 10 sati, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i tako dalje, sve vreme bi postojala dva preliminary supporta. Znači ovdje bi imali jedan PS i na ovoj ovamo strani bi imali drugi, jel da? Međutim, kada pogledamo po prvi put kako ulazimo u veće i veće time frame-ove, ja konačno ulazim na 12 sati time frame i onda vidim da ovdje postoji razmak, a na desnoj strani ne postoji. Znači, kada kažem ovdje, mislim na levi order blok, postoji razmak, znači vidi se potpuna i nepotpuna porudžbina i između potpune i nepotpune porudžbine ima jasan razmak. Dok na drugom order bloku ne postoji jasan razmak između potpune i nepotpune porudžbine, nema ga. Ne možete da kažete da je ovo razmak. Zašto? Zato što ovdje postoji najniži nivo koji je otišao prenisko. I onda bi mogli da uđemo na veći time frame, vjerovatno bi bilo možda još jasnije. I jeste još jasnije. Vidite kako se potpuno jasno vidjel, da. Dakle, možda možete da pogledate još veći time frame, ali onda postoji
situacija gdje će vjerovatno da nestanu oba. Zato je potrebno da uđete u neki time frame gdje nestaje samo jedan, jel da? To je taj središnji time frame, mi smo ga pronašli, to je 12 sati time frame. Mnogi trgovci se sa tim bore kako bi pronašli konačno svoj edge za trgovanje, ali za to je potrebno mnogo bolje razumevanje, ali tako u odnosu uh, na teoretsko-tehničku analizu one vrste koja je prikazana, jel da, širom internet i zato je veoma dobar. Pogotovo moj YouTube kanal gdje ima puno lekcija koje su, ovaj, koje su otvorene i javne, čak što više one su izuzetno dobre. Tako da ovdje postoji ponovna akumulacija sad koja stvara četvrti tip i zašto sam ovo spominjao oko preliminary supporta? Jer se mučite se često sa ovim, šaljete mi poruke da li ih ima dva ili jedan i sad to spominjem ove stvari. Znači, stalno mi stižu poruke baš za to. Ovdje četvrti tip mi sad nagoveštava da bi najvjerovatnije trebao da nastane uptrend. Vi razumete da ovdje postoji preliminary support i da on validan. Ovdje, zašto je validan? Sad ću da vam pokažem i to. Ovdje postoji selling climax, secondary test i STB. E sad, kad pogledate preliminary support, mi smo učili da je jedan candlestick. Ne može da bude preliminary support, jel tako? Ovdje je jedan candlestick u pitanju. Znači ovdje vidite samo jedan kupovni candlestick. Znači mi po pravilu kad ima jedan kupovni candlestick ili jedan prodajni, znači kad je PS u vidu jednog candlesticka, ne može da bude preliminary support, ne možemo po osjećaju da radimo, nego moramo, više pravila moraju da pobeđuju. Osjećaj mora da bude sa strane. On mora da se koristi sa strane, da nam pomaže da malo bolje vidimo sve, ali po pravilima uđemo na kraju u trgovinu. I sad kad pogledamo ovaj preliminary support, zašto on ipak jeste validan preliminary support? Zato što nema ST-a ovdje. Ovo nije ST. Ovdje gdje sam ja podvukao liniju, ovdje gdje sam stavio ovu liniju, vidite, tu, gdje sam označio ST, to nije ST validan. Zašto? Zato što nema nikakvo razdvajanje između potpune i nepotpune porudžbine. Trgovci, ovo vi mešate mnogo puta, mogu tek da zamislim kako će tek početnici jednog dana da počnu da mešaju ovakve stvari. Znači, ST ne možete posjećaju da označite tako što otprilike vidite da negdje nešto ima i onda da uradite, a ovdje je ovaj jedan candlestick onako više, bolje se vidi. Vi to možete da uradite kad ste iskusni, pa onda znate da na manjem time frame-u verovatno je jedan. Po vašem iskustvu, pa onda ne ulazite na manji time frame. Ali, ne može da se uradi, ne može da se uradi tako što će samo da se uradi ovo bez razumevanja da u manjem time frame-u postoji secondary test. I onda moramo da uđemo na manji time frame da provjerimo za svaki slučaj svaki put. Tako da vidimo definitivno da postoji, jel da? Znači postoji jasan razmak između ova dva order bloka. Zašto sam ja ušao na manji time frame da provjerim ST kad to nikad ne radim? Znači nikad nismo ulazili na manji time frame da provjerimo ST, nismo ulazili da provjerimo PS, ovo je novo za vas i zato je važno sad da se skoncentrišete u ovom slučaju gdje sad objašnjavamo taj razmak između secondary testa. Dakle, kad uđete na veći time frame, na primjer, kao što je 12 sati, to je središnji time frame, ali u suštini najveći time frame gdje otprilike najvjerovatnije postoji ponovna akumulacija i akumulacija vidljiva, da. Međutim, secondary test je ovdje nevidljiv. E sad, nije vidljiv ni preliminary support. Zašto sam ušao na manji time frame da provjerim da li je ovaj ST vidljiv? Zato što vidim da postoji PS, a postoji i ST. Oba order bloka nisu vidljiva na tom 12-časovnom time frame. Ako oba order bloka nisu vidljiva, onda meni treba manji time frame. Da je preliminary support bio potpuno jasan i onda bi bio C jasan i bio bi secondary testing phase B također jasan. Onda ne bi bio jasan samo jedan order blok. Jel me pratite? Verujem da da. Dakle, onda samo jedan order blok ne bi bio jasan, a to je secondary test. Da smo pratili preliminary support, selling climax, secondary test i secondary testing phase B, da je PS bio vidljiv, da je bio veliki, onda bi ST bio nevidljiv, što znači da jedino on bi bio taj order blok koji nije vidljiv i to znači da manji time frame nam ne bi rešio problem. Manji time frame bi nam pogoršao celu situaciju. Zašto? Kad bi ušao na manji time frame, onda bi on bio vidljiv i onda bi ja mislio da je validan. Ako imate sva 4 order bloka, zapravo sva 3 order bloka ili 4, zavisnosti da li se vidi spring ili se ne vidi spring ili je samo STB. Ako imate sva 3 order bloka, PS, SC, ST i svi se vide, jasno, a ST se ne vidi, manji time frame vam ne pomaže, nego vam odmaže. Ako uđete na manji time frame i vidite ga, i uđete posle na osnovu toga u trade, napravili ste grešku i taj trade će najvjerovatnije da vam bude gubitan. To je mnogo bitno da se zapamti i shodno tome ja ću sada ovdje to da zapišem.
Ukoliko od akumulacije ili ponovne akumulacije vidite sve order blokove osim secondary testa na određenom time frame-u, onda ne možete da ga smatrate validnim tako što ćete ući na manji time frame kako bi samo on postao vidljiv. Ovo možete da uslikate sada ili da zapišete. Ok, neka stoji tako. Sada kada pogledamo ovu sliku, vidimo da ova ponovna akumulacija sa četvrtim tipom ima još nešto zanimljivo u široj slici. Dešava se ponovna akumulacija takođe, ali problem kod nje je taj što ovde postoji više preliminary supporta plus downtrend je. Jel tako? Znači, tako da ova situacija ovde ne može. Jednostavno ovo ne pije vodu, jel tako? Zašto? Zato što postoji 2 ili 3 preliminary supporta, downtrend je u pitanju i to je to. Međutim, šta bi bilo da ovde ovaj secondary test od ove distribucije je napravio sign of weakness? Onda bi ova situacija bila dobra, ali samo ako bi ovde postojao preliminary support koji je validan. Znači, šta hoću da kažem? Jer ovde je potrebna kreativnost. Da je ovde postojala distribucija gde sign of weakness prenosi dole najniži nivo i da smo videli gore kao što ovde postoji buying climax, evo ga tu, ovo bi bio preliminaries, ovo bi bio, ovo bi, da ćemo to da pomerimo ovamo, znači, to bi bio buying climax, ovde bismo imali UT, jel tako, i ovde bi postao secondary test, evo ga, i ovde bismo imali preliminary support, da je ovde postojao dobar sign of weakness i da se on dole preneo, onda bi ovaj order blok, znači, onda bi ovaj order blok koji ovde postoji, evo ga tu, on bi bio dobar. Zašto? Zato što najverovatnije u uptrendu, kad imate distribuiranje i kad se prenese prethodni najniži nivo sa UT-em, a taj UT bude ponovna akumulacija validna, onda je to mnogo bolja solucija nego da ste videli samo 2 order bloka i da ste ovde videli ponovnu akumulaciju. I to je to. Znači, ovo je mnogo bolja solucija nego ova solucija desno gde postoji klasičan uptrend i 2 order bloka i jedan za drugi. Tako da u tome je razlika. Tako da ovde postoji sada ponovna akumulacija sa četvrtim tipom i mi očekujemo da vidimo gore uptrend. Nadam se da ste ovo zapamtili što sam rekao, tako da ću i to čas da zapišem. Ukoliko postoji ponovna distribucija, zapravo distribucija, i desi se UT, a u njemu nastane ponovna akumulacija koja prenosi prethodni niži nivo, u tom slučaju sign of weakness mora biti, onda je to bolja solucija nego 2 order bloka jedan za drugim. I tu možete da računate umesto 0,1% možete da računate 0,6% kao da je uža slika koja je potpuno validna. To treba da se isto zapiše ili da se zapamti ili da se uslika i da imate negde u vašem folderu. Evo ove dve stvari ovde koje stoje, obavezno ih uslikajte sad odmah i možete tu sliku koju uslikate da pošaljete, skrinujte, znači skrinujte samo ekran i pošaljite meni takođe, može neko u privatnom chatu na Discordu da mi pošalje ovu sliku koju ste sada slikali kako bi ja imao i kako bi mogao da je postavim javno u Ultravisionary chat. Tako da to možete da mi pošaljete. Sad kad uslikate, da. Tako da verujem da ste to već uradili. To je to, idemo dalje. Idemo dalje. Ovde postoji trenutno ponovna akumulacija koja nam daje verovatnoću ili mogućnost da treba da nastane uptrend i ajde konačno da vidimo da li će to da se desi. Znači, ja ću sada da pustim algoritam polako, 12-časovni time frame, ući ću u manji time frame da bi mogao da pratim šire slike. Ovde može da se uđe u trgovinu, tačno tu. Znači, ovde može sada da se uđe u trade. E sad,
Možete da uđete ovako u trgovinu, možete da postavite stop loss na najniži nivo, možete da postavite take profit čak gore. Ono što ja savjetujem tu da se uradi u ovakvim situacijama, ako nemate širu sliku i vidite ponovnu akumulaciju sa četvrtim tipom, moj savjet je da ne postavljate take profit na najviši nivo gore i da uradite ovo, nego je možda čak bolja solucija da uđete u trgovinu, na primjer, na ovaj način, da stavite take profit ispod kao ono što smo radili pravilo 1,5 prema 1,5. A možete da uradite ovo, na primjer. Može i ovako da se pristupi trgovini. Evo ovdje bi sad trebao da bude ukupan rizik 0,6%, na primjer. 0,6% puta 2,35, jel da? Ne može da bude više od 0,6% jer ovdje nemamo nikakvu širu sliku, to smo rekli, to je zato što postoje dva preliminary support, postoje tri preliminary support u stvari u ovoj ponovnoj akumulaciji. Neko će da pita pa da li onda ako postoje tri preliminary support onda je to samo jedna greška, zato što smo sad rekli da je ona po zakonu 0,6% rizika, pa ako postoje dva preliminary support onda ovo možemo da računamo s 0,2. Ne još uvek, ne još uvek, možda to u budućnosti budem dodao u svoj disciplinski plan i to dodavanje je razumno i solidno, ali za sad ćemo se držati samo da kad distribucija stvori UT u uptrendu kad se sve dešava i kad taj UT napravi downtrend i to mora ovde mora da stoji kad se desi uptrend. Dakle, ukoliko postoji distribuciju u uptrendu, to važi za distribuciju u uptrendu, ne u downtrendu. To nismo zapisali. Uslikajte sad ponovo to, zato što je to mnogo važno, jer neko može da se zbuni, pa kad je downtrend, može da uđe u trade ovakav. Ne može kad je downtrend, mora bude uptrend ili neodređena struktura. Evo, ponovo. Ok, to je to. Tako da sada trenutno, idemo da vidimo šta će ovde da se desi. Ukoliko bi ušli sa 0,6%, vama bi ovde profit bio negde oko 1,5%, tako. Ali mnogo duže ćete da čekate. Moj savjet je da se u ovakvim situacijama uđe sa 1,5% po onom pravilu, samo još ispod da se sačeka mogućnost za trgovanje, recimo tu, i da se čeka take profit ovde, zato što ćete na taj način brže da dobijete profit, a profit treba da isti bude, isti će biti, ali koja je onda razlika? Razlika u riziku. Zato što ovde rizikujete ovamo 0,6, ovamo rizikujete 1,5%, ali ovo je isto mnogo dobar trade, zato on nosi 1,5% rizik, zato što daje veliku sigurnost, veliku verovatnoću za profitabilnošću. Tako da ćemo mi sada da pristupimo tom tradu ako bude bila dostignuta ova crvena zona dole. Tako, ajde vidimo šta će se desiti. Ok, dostignuta je crvena zona, evo je tu, i sad ćemo da pratimo kako teče živi novac, jel tako, u toj situaciji kada bi se trgovalo, u toj harmoniji profita i gubitaka, da vidimo šta će u ovoj situaciji da se desi. Ajde da pogledamo, ovako ubližili smo, da vidimo kako će da idu candlestick po candlestick, jer ovde ćemo da pratimo ove 13 sati time frame. I evo, pogledajte, prvi candlestick, ovo je bila nedelja, vidite dole šta piše, 27. januar 2019. godine, znači Sunday, je li tako, nedelja. To znači da je verovatno taj candlestick završen. Zašto stoji tu Sunday? Zato što on završen u onom periodu kada se tržište otvara sat vremena pred početak ponedeljka i zato se ubraja to Sunday. Znači, sad kad pogledate ponedeljak dalje, vidite da na 13-časovnom time frame-u candlestick koji se ovde desio je prilično impulsivan, već je preneo polovinu našeg risk rewardu, ukoliko bi ovde rizik bio 1,5%, što je recimo na nekom prosečnom akauntu. U prosečni akaunt možemo da stavimo $100.000 račun, to je otprilike prosečni akaunt, to je $1.500. Znači sad je ovde otprilike već $750 bi trebalo da bude equity i sada se očekuje dalje, jel tako, da cena teče. Da li ćemo mi da postavimo dole break even u ovoj situaciji? To smo već jednom učili. Ne, osim ukoliko se preterano ne raširi sada ovde, ukoliko se preterano ne raširi sve, na primjer, ukoliko se ne desi ovo, na primjer, onda bi trebalo da se izađe negde tu na break even, jer nema razloga da se to dešava, to znači da je onda secondary testing phase B znatno promenio fraktal i da u toj situaciji ne možemo da trgujemo. Znači sad ovo mora da se prekine sa tim ne treba da se stavlja break even, ali ako se to desi onda treba. Evo šta treba da se desi. Ako se desi ovako nešto, onda break even treba da se stavi. Onda break even treba da se stavi. U suprotnom, ne. Tako da, evo ovako, to ćemo isto da uslikamo.
Tako da u ovoj situaciji za sad equity je negde na polovini, break-even ne stavljamo, osim ako se ne desi ova slika kao što je, vidite sada tu. Znamo da je ovo ovde STB, jel tako? Ne, možete da kažete i Spring zbog ovog malog razdvajanja. Idemo dalje. Ok, prvi sledeći candlestick nakon ovog koji je bio 13 sati je napravio ovde downtrend. Zašto spominjem candlestick po candlestick? Zato što je to veoma važno, jer postoji mogućnost za stvaranjem MB-a, ovo je 13 sati time frame i svašta se dešava na manjim time frame-ovima. Tako da, za sad smo i dalje u zelenoj zoni, još uvek se nije desilo ništa, niti profit, niti prenos dole ove crvene zone. Prvi sledeći candlestick koji je nakon 13 sati formiran i dalje u zelenoj zoni, to znači da otprilike mi već punih 3 dana, sve vreme smo u zelenoj zoni, idemo dalje. Cena i dalje ide u jednu stranu, jednostrano konsolidovanje. Ok, sada candlestick se vraća, ali tako, što znači da ovaj crni candlestick dostiže ovu crvenu zonu dole. I onda se postavlja pitanje da li bi trebalo tu nešto da se uradi. Zašto se postavlja to pitanje? To je veliko pitanje. Zato što ovde postoji zašto kažem da je veliko pitanje? Zato što ovde postoji, moramo malo da smanjimo ovo. Da, zato što postoji preliminary support, postoji selling climax, pogledajte, postoji secondary test, jel tako? Postoji STB, a ovo je spring, jel da? Ja, a možda je STB, možda nije Spring, to mora da se razmisli o tome. Zašto? Zato što ako je secondary testing phase bio ovo Spring, ali opet ovaj deo se ne prenosi, jel tako? Što znači da nije. Onda je ovo samo STB, jel da? E sad, po Richardu Wyckoffu, secondary testing phase bi po Richardu, po Wyckoffu, znači po njegovom po njegovom radu, po njegovom tom iskustvu, bezbroj tih različitih šema, tako gde mi imamo iskustvo u jednom određenom broju, to iskustvo je najvažnije. Tako da u ovoj situaciji, po njegovim rečima, secondary testing phase B može da bude iznad. E ako ja znam to znanje, tu teoriju koju on rekao, onda je ovo malo sumnjivo. Zato što ako se ovde nalazi secondary testing phase B, po Wyckoff on može da bude, možda bude secondary testing phase B, možda bude iznad, mi ga nikad nismo radili, ali po njegovim rečima možda bude iznad selling climax. Što znači da u ovoj situaciji je rizično, jer ako bih ja trebao da radim po nekom mom iskustvu ne dešava mi se ovo često. Tako da nemam neko određeno iskustvo za to. Ne dešava mi se često da cena ovako ode u stranu, razumete? Da ode ovako u stranu, a da STB se ne... Znači nisam video često takve stvari, a po mom iskustvu to ne znam, a po mom znanju, teoretskom, znam da to može da bude. I onda sad postoji velika nesigurnost ovde. Šta ako dođe do ovog prenosa dole? Onda će to da bude Spring 2. Spring 2 je poznato šta radi. Kad god se desi Spring 2, Spring 2 je snažan i impulsivan u downtrendu, ne u uptrendu. Što znači da može da dođe do gubitka. Na osnovu čistih pravila, na osnovu bistre glave, što se kaže, tako, na osnovu čistog razmišljanja i bistre glave, ja sam sada došao do argumentima, do određene situacije koja ne može da se pobedi drugim argumentima, što znači da onda definitivno znam šta trebam da uradim. To znači da ovde trebam da izađem na break-even, jel tako? Zašto? Zato što sve smo objasnili. Objasnio sam sve. Znači, trebam da izađem na break-even zbog svega što sam prethodno objasnio, da ne bi ponovio. Tako da sada ovde napuštam, izlazim na break-even. E sad, mi ćemo da pustimo, da vidimo svakako šta će da se desi, to je zbog naše znatiželje, jel tako? Sad ovde puštamo znatiželju, da vidimo šta će da bude. Ok, došlo do kupovine. E sad, kada podelite vaše znanje sa znatiželjom, znači kad uzmete znanje kroz onako radoznalost, jel tako šta se dobija? Znači kad se znanje podeli sa radoznalošću, dobija se negativan efekat, jel tako? To je jednako negativnim efektom. Zato što u ovom slučaju, kada je u pitanju trgovanje, znači kada je u pitanju znanje sa radoznalošću u nepotrebnim trgovinama, kada podelite znanje generalno sa radoznalošću, to je genijalno, zato što sa radoznalošću i stvaramo znanje, ali u ovoj situaciji, kada podelite sa negativnim trgovinama, može samo gore da se desi. Zašto? Zato što u ovoj situaciji vidimo da je došlo do uptrenda, pa mislimo, mogli smo ovde da profitiramo, mogli smo da napravimo 1000, pogotovo neko ko je na pravom nalogu u prop firmi, i zato je tržište jedno od najtežih. Zato je to jedno od najtežih poslova, to je definitivno tako i evo ga definitivno objašnjenje zašto je to tako. Zašto? Zato što 99% ljudi, čak i oni koji misle da mogu to da pređu preko toga, verovatno ne mogu.
Znači, ne mogu da, bit će im žao, jel tako? Bit će im zašto nisu ostavili ovaj trailer? A ne može da se ostavi. Zašto? Zato što argumentima ne valja. Argumentima potpuno ne valja i onda mora da se napusti. Tako da u toj situaciji, važno je da se to spomene. Idemo dalje, da vidimo šta će dalje da se dešava ovde. Ovde smo imali break even, zapravo imali smo gubitak koji je bio nula. Nismo ušli u trade sa 0,6%, kojeg smo ranije pričali da možemo da trgujemo. Zašto to nismo uradili? Zato što nam je ovo bila bolja solucija. Pustit ćemo dalje trgovinu da vidimo kako se odvija. Ukoliko bude postojalo nešto zanimljivo, brzo ćemo da se zustavimo. Sad se ovde dešava akumulacija u ovom ovde delu. Znači, akumulacija gde postoji preliminary support, sell, climax, secondary test i phase B. Ali ovde, kad pogledam ovu sliku, nemam nikakvo apsorbovanje. Znači, nema nikakve apsorpcije, jel da? Nema ni, ne mogu da kažem da je downtrend, zato što ovaj prethodni order blok je malog fraktala. Vidite kako izgleda ovaj order blok. Jel ovo može da bude prethodni order blok ove akumulacije? Ne može. Zašto? Zato što svaka akumulacija ima isti fraktal kao taj jedan order blok. Pa gde je onda prethodni order blok? Nema ga. Gde je apsorpcija? Nema je. Što znači šta? Da u pitanju ovo najviši nivo. A onda će neko da postavi pitanje, pa nije ni uptrend. Uptrend i neodređena struktura kada se desi u ovoj situaciji daju isti efekat. Znači onda u toj situaciji opet znači mora da postoji apsorbovanje da ovaj najviši nivo gore ne bi mogao da se uzima u obzir. U ovom slučaju, pošto nema apsorpcije, ovaj najviši nivo se uzima u obzir, tako da ova akumulacija ovde ne znači ništa. Isto, dobro, ima jedan preliminary support, ali ne znači dalje ništa. Pustit ćemo dalje ovaj algoritam, jer jednom kad se završi algoritam koji je kvalitetan po statistici koju sam ja skoro radio kada sam imao vremena malo da pratim neke ranije trgovine, ja sam primetio da svaki put kad imate neku validnu trgovinu, da i kada se ona desi, vrlo je teško da će posle te čiste slike da dođe ponovo order blok čiste slike iste. Šta to u prevodu znači? To znači sad da ako se ovde treba desiti novi order blok u istog fraktala kao ovaj prethodni order blok, vidite mi, vrlo je malo verovatno da ćete da vidite nov trade. Znači, vrlo je malo verovatno, a to će da traje. Znate, dok se to desi, ima da prođe možda mesec dana dok se desi isti takav order. Tako da je veoma po maloj statistici, veoma je teško da će opet ovde, ako ste imali prethodni validan trade. Ali mi ga nismo imali. Ovo je bilo ovde sve loše. Ovaj order blok nije bio dobar. Mi govorimo o istim fraktalima, ne govorimo o manjim fraktalima, nego potpuno istom fraktalu. Tako da ćemo da vidimo da li će da se desi sada nešto. Pustit ćemo. Ušao sam na neki veći time frame po sopstvenom izboru, nisam htio da gledam manje time frame nego veće. Zašto? Zato što mogu da ulazim na manji time frame posle kad vidim da ovaj veći dobar, pa onda da gledam na manjem time frame šta se dešava. Inače, ja sam kada analiziram to radim tako. Ja analiziram svaki dan, u poslednje vreme svaki dan analiziram, ali to postane deo neke vaše kulture, ali tako, deo vaše tradicije kada analizirate posle 12-13 godina trgovanja, to malte ne postane deo neke vaše tradicije. Tako da nije nešto što se spominje konstantno i što vama stvara neki specifičan. Često bude i dosadno, znate. Često bude i dosadno. Ali vas profesija uvek vraća profesija vas uvek vraća na to da morate to da uradite, ali da? Tako da u ovoj situaciji, i da, šta vas isto vraća da morate to uraditi? Lepota algoritma. Lepota algoritma pravi da na kraju nikad ne bude, čak i kad vam bude dosadno, na kraju kroz lepotu ovog algoritma zainteresujete se. Znači nije ono da pratite algoritam pa da prolazi pola 30 minuta, 45 minuta i onda da je dosadni, nego bude sve zanimljivije i zanimljivije. U ovoj situaciji ovde, ponovna akumulacija koja je stvorila za sad preliminary support by climax secondary test, nema nikakve šire slike koje bi mogla da prati. Čak što više ovde postoji dva secondary testa, pa onda ne bi uzimao to u obzir jer definitivno su dva. Kada pogledam ove dve širine, one su 100% iste. Tako da ću sada da pustim ovo, da prođe neko vreme. Da prođe neko vreme. Da vidimo šta će dalje da se da. Nastoje uptrend. Ovaj uptrend koji se ovde desio je bez našeg potpunog razumevanja. Znači jednostavno je nastao bez određenog razumevanja zašto bi mogao da se desi. Tako da EURUSD je pokazivao neke zanimljivosti. Sada je došlo na vreme algoritam
koji je nama nepoznat, a u pitanju je 13-časovni time frame, tako da vreme sve više i više prolazi. Akumulacija koja ovdje sad polako počinje da se formira nije nalik onoj koju mi razumemo. Zašto? Zato što dešava se od uptrenda gore, vidite. Za nas je mnogo uobičajnije da vidimo akumulaciju koja prenosi najniži nivo gdje počinje da se stvara akumulacija, da preliminary support odmah počinje od starta da se stvara sa prvim prenosom nižeg nivoa. Kada vidite da se prenosi prethodni order blok, pa nastane uptrend i onda počne ovdje da se stvara akumulacija i dođe do ovoga. To nije neko iskustvo koje mi znamo, ali po teoretsko-tehničkoj analizi ovo može da se desi. Ali ja ga izbegavam kad sam sam, kad pratim trgovinu. Kada sam vidim ovakvu situaciju, ja izbegavam, ne uzimam ju u obzir, znači jednostavno je pustim da nestane, a puno puta je bilo ovo, bilo je bar 3-4 puta u posljednjih godinu dana sam vidio ovakvu stvar koja je stvorila ovdje NB ili fazu E, bar 3-4 puta. I na kraju nisam trgovao. Neki studenti su mi slali bili ovo da su trgovali. Ja nisam trgovao. A su napravili profite, čini mi se. Ono koliko se sećam. Mada profiti se lako, zapamti se kad zapamtim ja, zato što oni kad mi kažu da su napravili profit, ja se obradujem i onda takve stvari zapamtim. Tako da to što sam zapamtio da je tu više puta bio profit, verovatno je reakcija na moju radost zbog njihovih profita. Nisam siguran koliko puta je bio gubitak u takvoj situaciji. Tako da nisam merio, ali sam izbjegavao da trgujem lično kada se takva slika desi. Puštamo dalje. Ovo sada trenutno što se dešava je pokazatelj nestabilnosti tržišta, pogotovo zbog ove snažne impulsivnosti. Verovatno doza određene fundamentalne analize je napravila ovakav scenario. Mi fundamentalnu analizu ne pratimo u smislu sigurnosti da bismo ušli neki trade. Tako da ovdje se desilo baš ono što mi poznajemo. Ono što mi znamo da treba se desi, baš je ovdje nastalo. Šta se desilo? Pa desila se apsorpcija. Znači, preću da izaberem trade koji ima apsorpciju nego trade koji nema nikakvu apsorpciju. Znači, vi možete da trgujete akumulaciju i kad nema apsorpciju. Ali ne možete kad je u neodređenoj strukturi ili kad je iz uptrenda. Razumete? Kad je u neodređenoj strukturi i kad nema apsorbovanja, onda ću da računam. Znači, kad je ono u uptrendu, vidite, uptrend, neodređena struktura, downtrend. Kad je u uptrendu i u neodređenoj strukturi, kad imam akumulaciju tu i kad imam akumulaciju ovdje, onda preuzima glavni scenario preuzima se, zapravo se prati pod ovog preliminary supporta, ovaj nivo tu, koji je počeo da stvara downtrend. Znači najviši nivo koji je tek počeo da stvara downtrend kako bi uopšte nastao najniži nivo, to je ovaj nivo tu. Ljudi ga ponekad mešaju s ovim nivojem ovdje, znate. Nije lako ni da se ne pomeša, zato što vrlo lako zapravo hoću reći da se pomeša, zato što ovaj nivo tu ponekad bude viši ovaj nivo, a to je ispravno isto. Razumete? I onda kada vidite ovakav scenario, u neodređenoj strukturi uptrend uvek preuzima primat ovaj ovdje deo kao glavni, dok kad je u pitanju samo downtrend. Znači, bez obzira da li je apsorpcija ili nije apsorpcija, ova akumulacija kad se desi ovakva, nikad se ne gleda ovaj najviši nivo, nego uvek počinje od ovog nivoa tu da se prati. Znači, ovaj nivo ovdje nema nikakav utjecaj. Znači, počinje zapravo od ovog nivoa, najnižeg nivoa, kad je downtrend. Bilo da je apsorpcija ili nije apsorpcija. Šta god da se desi. Kad je uptrend i neodređena struktura, mora da bude apsorbovanje ili mora da bude prethodni order blok. Ne mora nužno apsorbovanje. Mora da bude prethodni order blok, na primjer. Ali ako nemate apsorbovanje i nemate prethodni order blok, onda ne može. Ne može zato što preuzima glavnu stvar, ovaj ovdje najviši nivo. Neko će onda da postavi pitanje, pa ako je on dobar, ako on u resistant zoni, jel može onda? Ne može ni tada. Znači, jednostavno ne može, ne uklapa se. Ono bi možda moglo da se ubaci u disciplinski plan, mi smo ga i samo izbacili, zato što je nesiguran i to je to. Tako da ovdje postoji cijelo objašnjenje i to sam uslikao sada ja. U ovoj situaciji postoji prenos prethodnog najnižeg nivoa, ova akumulacija nam ništa ne znači zbog ovog najvišeg nivoa gore, pogledajte gdje je čak, zato što je uptrend u pitanju, tako da ovdje imate PSS, CST i STB, ali ovo gore ne vredi, pogledajte koliko je visoko.
da je downtrend, onda bi moglo se računati odavde, pošto nije, ne može, ima dva preliminary supporta isto. Da je bio downtrend i da se prenao samo jedan nivo, onda bi ovaj preliminary support se računao kao jedini. Ne bi se računao ovaj koji je gore iznad. To smo jednom radili. Pustit ćemo sada algoritam da vidimo kako se dalje odvija, da li možemo da pratimo možda ovdje da trgujemo. U secondary testing phase B order bloku postoji jasna ponovna akumulacija, čista. Tako da ovdje postoji početak trećeg tipa. Vidjet ćemo da li će onda se desi. Još uvijek se to nije desilo. Nastala je akumulacija u secondary testing phase B order bloku, evo je tu. Znači ovdje imate preliminary support. Ovdje postoji selling climax, je tako? Secondary test i ovdje imamo secondary testing phase B. Taj secondary testing phase B je stvorio akumulaciju sa apsorpcijom, vidite, apsorbuje se. Apsorbuje se, prehodi najniži nivo. I stvar je u tome što ova dva order bloka jesu slična. Znači ova akumulacija, zato možemo da kažemo da se apsorbuje. I čak, pošto je downtrend, ni ne mora da se apsorbuje. Ali pošto se apsorbuje, mi smo to spomenuli. Ali ja ću pre da izaberem tamo gde se apsorbuje nego gde se ne apsorbuje. Ako imam trenutno dva algoritma, u downtrendu su oba, i jedan stvori akumulaciju bez apsorbovanja, a drugi stvori sa apsorbovanjem, ja ću pre da izaberem onaj koji je sa apsorbovanjem. Čak ako su isti su rizici, razumete? U toj situaciji rizik se ne povećava ako postoji apsorpcija. Ali isti su rizici u downtrendu, ali ću ja pre da izaberem ovaj koji je sa apsorbovanjem, zato što mi daje veću verovatnoću za uptrendom, to zbog toga što znam da je uzeo neki volumen, znam da ima novac kod sebe, zato mi daje veću sigurnost. Znači ako je napravio apsorpciju, ja znam da on preuzeo određenu likvidnost, znam da ima snagu ta akumulacija, znam da ima snagu da pokrene uptrend, zato ću nju da izaberem. A kad nije prenela, kad je samo downtrend, onda ne znam, nemam odakle da znam da li ima snagu, da li ima volumen, da li ima likvidnost, novac u sebi, i onda nisam siguran da li ima snagu da stvori posle toga uptrend. Ovo kod apsorpcije znam. Tako da u ovoj situaciji je nastao gore uptrend i mi ćemo da pustimo dalje da vidimo kako se odvija ovaj algoritam. Ovo je za sad ponovna akumulacija, potpuno validna, ovaj preliminary secondary test nestaje. Morate biti fleksibilni kao glina, tako, znači potpuno kao glina mora da vam radi mozak u ovoj situaciji. Zašto? Zato što kada pogledate ovu ponovnu akumulaciju, vidite da je prvo ovo bio preliminary support. Mi smo onda gledali da ovo bude treći tip. Evo da vam pokažem još jednom, da promijenim ovu boju, što je baš Znači, kada postoji akumulacija, kao u ovom slučaju, i kada se desi ponovna akumulacija, mi smo na početku prvo gledali da je ovo secondary test, pa smo shvatili da ovo bila konsolidacija možda sa trećim tipom ovdje. Jel' tako? Ali ovdje se nije desio uptrend, nego je nastao dole downtrend. Pa onda umeđu vremenu se stvorila akumulacija. Šta onda znam? Neki pojedinac koji razmišlja bez određenih tehničkih pravila, jel' tako? Koji razmišlja bez imaginationa, jel' tako? Bez onog, kako se kaže, bez imaginacije, jel' tako? On će jednostavno da gleda ovu situaciju kao dva secondary testa i to je to. Dva secondary testa, znači ništa, ovo odmah brišem. Ne. Morate da shvatite da je ovo otvorena nova prilika ovdje bila. Znači ovdje se desila konsolidacija velika, koja se uklopila uz fraktal STA ovog. Ovaj fraktal i uklopilo se uz fraktal BC i PSA ovdje. Ali ovaj STA otpada sad, on je manjeg fraktala. Tako da ovo sad je dobra ponovna akumulacija ponovo. Malo pre nije bila dobra, sad se opet otvorila nova prilika, samo u drugoj dimenziji fraktala. Tako da to je moja omiljena slika. Kad imate apsorpciju, STB i u STB imate ponovnu akumulaciju, pogotovo s četvrtim tipom. To je najbolja slika koju vidite. A najgora stvar koja posle toga može da se desi, to je ovaj impuls ovdje koji se desio sad. Znači ovaj downtrend koji je ovdje nastao. To je najgora stvar koja može da se desi. Znači, mora da ovdje nastane nešto, pa onda nakon toga uptrend. A mi vidimo samo da postoji impulsivnost u ovom slučaju. Tako da, pustit ćemo da vidimo dalje kako se odvija algoritam, ali na manjem time frame-u, možda ako uđemo na 2 sata, ako postoji nešto, možda je ipak i moglo nešto da se trguje. Ne. Sad ovo možda se razume i kao treći tip konsolidacije u ovom slučaju, ali je približniji kriku nego da bude treći tip. Tako da ćemo pustiti algoritam, da vidimo da li će uopšte doći do uptrenda. I kada sada pustimo ovu trgovinu i vidimo da dalje nastav trend, meni je jedno bilo interesantno kad jedan student čekao bio otprilike
Sećam se odlično toga, čekao je nedelju i po dve da se desi trade. Prvi put je napravio bio strpljenje. Znači, znam kada sam razgovarao sa njim i on je meni napisao i ušao bio u trade i nije bio profit, nego bio break even, pa otišlo posle u gubitak, ali on je imao break even, imao gubitak, ali otišlo u downtrend. I on je meni napisao, profesore, kaže, ovde u ovoj ja sam čekao validan trade i pogledajte, gubitan je bio, čudo je bio gubitak. To je bilo interesantno pitanje, zato što se on iznenadio, on je očekivao da će 100% bude profit, zato što je dugo čekao. Znate zašto očekivao da će bude profit? Zato što je po prvi put preuzeo strpljenje bio. I onda je bio ponosan zato što je imao strpljenja da sačeka tako nešto i onda je dugo čekao bio. I onda zbog toga što je dugo čekao, na kraju je očekivao da će to njegovo čekanje da bude nagrađeno. Razumete? Ali na kraju je bio break even. To njegovo čekanje nije bilo nagrade. Zašto on toliko očekivao da će biti profit? Zato što je prvi put u životu čekao. I zato je bio uveren da će zbog tog čekanja, jer je bio preponosan i mogu da veruje da je čekao. I zato, a na kraju je bio break even i toliko bio iznenađen zbog tog trejda koji je otišao u break even. Tako da je to interesantno. Jednom, kada sačekate i posle, sad je on profitabilan, taj student sad ima account u prop firmi, on ima 200 i 100.000, dva akaunta, 200 i 100.000 dolara nalog, sam svoje trgovine. To je bilo dosta davno kada smo radili bili, kada mi je to pitao. Tako da, u ovoj situaciji ovde, za sad se ništa nije desilo. Mi ovde imamo jedan fenomenalan scenario koji nam je otvorio novu mogućnost, pa ćemo da vidimo još malo šta se dešava, pustit ćemo algoritam, ući ćemo ponovno na 13 sati kao što je to bilo malo pre. I pošto je sada ovo 13-časovni time frame, impulsi konstantno se ponavljaju, zato što Euro NZD inače jeste često impulsivan. Mi smo imali sjajnu mogućnost, to je bila ponovna akumulacija sa četvrtim tipom gde je bio trade sa 1,5% rizika. Tako da ono bio veoma dobar trade i onaj trade je možda obeležio ovaj algoritam za Euro NZD, iako su imali neke zanimljive šire slike. U ovoj situaciji sada je postala akumulacija koja mogla da se uračuna kao kasnije dešavanje koje je počelo da nastaje, ali na kraju vidimo da ovde nema ponovne akumulacije, da bi mogli da računamo da ova akumulacija nešto stvara. To bi bilo to što se tiče ove lekcije. Ova lekcija je bila veoma dobra, drago mi je da ste na njoj prisustvovali. Imajte na umu da sada trenutno je kraj meseca, ali zbog toga što se trenutno vrši članarina za edukaciju i za program analize istovremeno, pošto već sam razgovarao sa vama o tome ranije, postoji limit još otprilike nekih nedelju dana, znači nije tačno fiksno do prvog, možda bude još nedelju dana, nedelju 8 ili 9 dana. 9 dana bi trebalo bude maksimum još 9 dana za tu vrstu uplate članarine. To bi bilo to što se tiče ove lekcije. Hvala vam puno na prisustvu i čujemo se na sljedećoj lekciji. Svako dobro vam želim i pozdrav!